Uyachisa. Hamba ukuthi izulu liza kuna. Siza kufa ngendlela lenyaka. Sengiphambanisa mama. Litho baba. Litshona njani? Sitshonile litshona njani wena? Sitshonile. Ngitshela izosibona. Hayi into engizolivakatshela namuhla. Okay. Amanzi ngiwabonile lapha. Ngicela bazongitshengisa ithawulo lesepha. Ithawulo lesepha baba ukhwaphana ngemva komnyango vele kusegcekeni. Kusegcekeni. Ngemva komnyango khwapha ndiza kubona vele egcekeni shem. Alright. Hayi, kahle ngizithela phela. Iyabe ngifake egcekeni izinto zangibona ngicela Lokudinga i-Wi-Fi lapha phezulu kulengise phezulu i-Wi-Fi le. ngifake waye ukuthi vele mayingene endlini athi akube. Hayi ngoba sibili. Fika ngabakathi sibanjalo. Bayenza sona. Sorry. Ngitsho baba usiphambanisa ngalitho. Ithawulo yami angiboni manje sepha ngizongitshengisa phela. 2 minutes lokho ngitshengisa ithawulo. But yimi ngikufakele himself. But ngiyathi ngikubona mama ngicela uzabuya sorry mama kuliphambanisa. Hayi awusiphambanisa ngaba usiphambanisa. Ngizongitshengisa isepha lethawulo. Ngicela usubone. Mina myself ngikufakele. Hayi obaba bavele banjalo. Asothawulo lefunakalayo. Akusukuma uhambe umlandeli. Hawu asothawulo lefunakalayo. Hayi khonokho akufunayo yikho hamba omnika. Kathi kutsakhetha kathesi. Likwazi umhlaba iyabhema igwaya tsimule. Abantwana bakathesi bahlupha njani? Hayi. Hayi mama shwabe liqinisile. Mini kamesho. Hawu. Kathi kule ndaba ukuthi kusemini. Lesho imini kunje. Yikho kufunakala emini. Kathi uzahlala usebusuku eminyameni kokuphela. Kufuze lemini. Anti yabonke bayahamba emadorobheni. Bayabona ngosisi abagqoka okungamablouse kodwa. Okungamablouse kodwa ebesehawukela wena ukhona ekhaya. Kulokuthi ehawukele wena ehawukele omunye. Kuhle mntanami kuhle vele kwakuvele ukukhona la sendulo. Kuvele kunjalo. Akukhethi ukuthi isikhathi bani. Evuke kuseni iphume ehambe edinga igwaya aphenduka abuye. Uyakubiza endlini. Ethi akubuya izondingela isicathulo. Sengibona isokisi elilodwa. Akula sokisi. Isokisi nguwe. Kade ngacabangeli shwe mina kangaka. Abantwana bakathesi shuwa isimanje